Sorkar pen kipi kimi SOP karbiang longarat ko an ke kroidu. Aron ke kroi kre tumaphan district administration pen kopia sailo ke dengpo. Dilayalong Power Grid Corporations India Limited 4,000 volts Amerihing Arikeda. Pini pen Nike Paparman Sikkim Hawar Kankil. Kardom Pini Karbiang Long Life Prime Time Birta Long Pen Nilisami Jirbon Kilingpi Non-Arjik Tha Birtang Ton Pen. Assam State Disaster Management Authority mate Assam Sarkar hin pen Pini pen COVID-19 aron mate SOP kimi pangdak kontanglo. Tangte akimi SOP along ko pipilo aron ki bipon. Akimi SOP along Pini pen arnikang sampor pai hini ansi behalong klampen danglok hitikulat inkir etnangpo. Ani yang sampor pai truck pen puthoda da por pai pho an curfew padoponlo. Bangso curfew hut maduta hongkebar bedejia phansi pachinipon. Assam State Disaster Management Authority pen COVID-19 akimiaron kapangdak ponalong karbiang longarata tumko ansi ki kroidundu. Covid ke so pen kachepa jogjia phan Sarkar pen sai ke deng ponalong karbiang longarat ko ansi chitodunji. Lason si Assam Sarkar pen COVID-19 ke so vul pen kachepa jog thek jia phan akimi SOP paklang ponlo. Bangso akimiaron along kapangdak ponateng pen karbiang longadang pialong ta pinyarnikang sampor pai hini pen hitikulat kangkirdunsi ke theklong ke ong. Lason si dipurong supialong ta apora teng pen si hitikulat abang inkirduno. Bonta Sarkar pen kapathik ponateng pen armu ke ongalong ke damahut ingho dip chi divek nang chi polama bangke raratum kamathak ranga jok angho dip kachi dibrang vetum ta dola. Lapuson kamathak ranga tumaphan district administration hin pen kupilo kamathapo. Lapuson kamathak ranga tumaphan jongsi sodak adai en ponpe pulote inut pen anut kapre hatumta lapuson choklem bompo. Lasi bangso putak Karbiang Long District Administration hin pen sodak adai en ponangji. Halapu West Karbiang Long District ahempi hamren rong supia long setami pinya apora teng pensi inkir ponlo. Lasi bangso lam the putak Klarda kelong Japan Karbiang Long Life aperangke Daniel ing long pen arju ponsina. So that West Karbiang Long District headquarter dak Kenang Arni mate Budbar Bojar Kusukulo. Dak piti roi pen kai dak chubera Bojar long lo silicon thekpon long lo dak Assam government pen non kapang dak pon mane bajini aporsi mane dak dukan kadu kabe pot edangji la pen baji ki truck pen abangke non la curfew night curfew kapidoja pacific pono nasinon rong atok anu pen ke bang atu han kachunam la pen sang la pen kadu kabe kenangji ason an kachunam kachuret sami ki katang plong la pen sota si chithe huha la son si dak thek ponong lo la pen sota si yor chula atu kitami dak Majlang su pen keceng lok hojai la pen rajagaung kusuat imiali la pen sota si ko megnea hin pen sami penaan kibang du ala la baji ni la su kapang dak pen joksi mane munit atu kedu kedam kapiri kedu kedam kachiri la pen sota si law and order hin pen Labang so birta ni thom plia prang pensi pachinia sonte messenger potlo. Athema Sarkar pen men si hukum kapachetak pinagamatsi ihin loma ke tong thek thela puson ta dolo pusi rat pen injepon. So makisu ngakejo iketong mala so putak alang li khan arjupon sina nangli bojar ko bagian lo ke bang hepen. Namin kita kita kedamnang iskola kedamnang ke bojar ko dia Mana men kapacini ba iban kung tiap na mas kapacini ingai la so ba karon bangke anda tu memang men mati kita sana tu kasi kita kan orang tu eji alam theke lago hello kiri alang litu jiman ko setame kalam ningi ler galio me di ante o ite ho setame Ahok Sarkar pen radapan kapachinita tongse kotsi pangdak ponlo. Bonta COVID-19 avur nang tangdang seta radapan lapen Sarkar pan thang kapachini ka vedet penajok state adang pialong ta arnivang keso ke longa phai bang nang bat pong. Lasi bangso keso pen kachepa jok ponji lake Sarkar pen kipia hukum ke kroiduna bang kenangso. Athema det pia dangalong a state ke lockdown of phai nang bat bomlo. Lasi nang mithang aphan kali nang hem nang lichor nang li somar pen danglok rat dera phan matha pen kenang sot ave pulote mithang hem along kachidu joy bang kenang sot Hamren pen Daniel ing hila pen dipu pen Roshan Hanse Karbiang Long Life
Kedam tang aruni phai player ni Dilai Police Station angkang Dilai along Power Grid Corporations India Limited 4,000 volts Ameri hing aridak pet. Bangso Ameri hing kedak hut adungarai maduta kavedera jok kisung ke popen jok plot. Bangso ri hing ame kedak long loga putak technical claim bang atumpen kaning jepona tengke Arya bang aningkam du ulomat si power supply hut karchak un edet pena jok si Arya bang mecho dedlo. Laso pena jok si Arya bang nang klubu pusi nang thando. Kedak pedrihing ame kasalam ponjiapan Misa substation Bheluguri Nogang along Klembang atum adimalong anang palesi kedak pedari semar pontulo. Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Live. Kaphere meme COVID-19 ke so kelonga phai det pia dangalong arni wanga matsi nang bat bomlo. Bangso jok sarkar la pen rai kom sai khiatum kamatha nang kisung nang le bomlo. Det pia long isi pen isia state lockdown setame padupon bomlo. Lason si pini Sikkim along ta nikeba farman lockdown phapon tanglo. Det pia dang COVID-19 ke so avur kang dang kilit parpi ka jok isi pen isia state lockdown ke pha. Lason thought si Sikkim along setame pini pen nikeba farman lockdown ke pha. COVID-19 ke so pen kaching rai thek jia phansi bangso a lockdown phapon lo. Sikkim hawar long setame COVID-19 ke so kilonga phai ke bad boma joksi inke pon cheklo. Bangso lockdown apor hut kenang soda sondo ansi helad long chotpo. Lapenan parta pharmacy hospital lapen kenang soda sahem ansi bangso lockdown hut ingpu pon long chotpo. Bangso hut hitikulat beha hindo anabangke inkir etpo. COVID-19 ke so phai ke pa jumjia phansi sarkar pen bangso sai deng ponlo. Lason si Assam state along setami COVID-19 ke so kilonga phai ka pa jum ponjia phanpura pini pen akimi SOP pang dak ponlo. Bangso SOP ki mialong arnikang sampor phai hini pen hitikulat inkir ponangpo. Lapen arnikang sampor phai truck pen puthora dap por phai pho an curfew pang dak po. Curfew por hut maduta ang tan ki chomche de jiaphan sarkar pen hukum pang dak po. News report Karbiang Live. Kedam tang aruni phai player ni Duar Amla constituency arlo Silangkunchi Tiwa khaitum methanga jutang jubat kirim ki bi ponjia phanpura Tiwari so teranga hem ki mi kangpu amai padopon Labangso Tiwa Shamatia hem ki mi kangpu pon amai along arong asar Ruby Singh mother pen chipatir pi ponsi rongara tum ansetami chirap chitodun rinti Bangso hem jasemera bangke Tiwa khaitum methanga jutang jubat pendang lok nimrokom kirim ki bila pen Tiwa ronatang kapangcho ponjia phansi siding ponlo Bangso hem Dr. Mansing Rompi MLA ki khiba mahut MLA afan pen lak ke patang kapensi kimrang pondo. Piniarni bangso hem ki kim kirang patang ponsi Tiwari so terang arideng hotai pondo. Bangso hem methanga hemason chema tha ponra kalana pa mejia phansi lipson be pening chipon. Mai ka peman pon long ni fon alri sa pon na ke hang pon long na chetong dun penali ke thek long penali ke chini dam la penali ku PPC ke thek long pen ningang sam ke doma la pen ku PPC ke Ola bangke tiwa tum resort terang lo tiwa lamen pulong de samadhi la Silangkunchi doramla homusi lo la pen alang litum aphan bangso sarkar pen lakkep ki tangkap pen MLA development pan Dr. Mansing Rompi kahai hin pen lakkep atanga sengson lo la pen samadhi ane resort terang ahem ki kim ke tang pen alang litum pini tiwa anim pen dak hem kapang thir pen dak riso tu mahan pin ben ke dai lo Dongka mukam pen wiki be Karbiang Live. COVID-19 a join pen apor hot hepin pen aru chikloni phai pho arni pen asam angkang pi tok langa chatai do an kang hab hukum state sarkar pen kapangda aprang si Karbiang Live kelang ke do anara phan isi kenang salabirta ke lepuson hello COVID-19 ke sobur kang dang pon thubo ma jok state sarkar hin pen asam angkang pi arara phan kapachini pona birta nang litumar juik tha Longriar lo school college ke do an corona join pen apor hot hepin pen kangkir kang haba hukum Dr. Himanta Biswa Sarma pen aru chikloni phai pho arni birta chatai long pangdak pontang lo Bangso kangkir kang haba hukum arona lo long ki jongpon lake apor hot hepin bahasi Dr. Sarma pen jongpon lo Longriar lo sarkar la pen private school kangpu pondo an apor hot hepin pen kangkir pon clean je phansi state sarkar hukum pi ponlo
Longriang kang pialong patumiang bong corona ke so ke longa muluga phailake bang suri pliang bong pen bang plikap amuluga tum apran tam tanglo bang so pen lang ponsi sarkar pen school kang habasai ding ponang koklo. News Desk report Karbi Anglong live. Tangte pini prime time abirta ke lapon se kang toniklo domi thak me kardong.